ase ɔte ase a ɔyɛ wɔn adwuma na adom na nyame nam mene masɔfoɔ so de yɛ adwuma no ɛne yɛpɛ sɛ nipa nyina hu sɛ sɛ wadu saa mpɛmpɛ so na ayɛ wadwen korapɔ sɛ da so ni hɔ a wode dwane bra King's Prayer Ministry nyame aba sɛ gu so yɛ wɔn adwuma nyame nsɛnkyɛne ɛkasa na wa wode ho bɛdom saa asafo yɛ na wode wote yɛn kan yɛ no unya Awurade mu gidi a Awurade bɛfa yɛ so ama wadansedie anse na ne da mefi ya bɛkɔkora apo no bɛpɛ sɛ obi bia wotie dɔnhwene mu bia obi ampɛ sachet water baako pɛ sachet water baako pɛ na wode fa bɛn o radio no ɛmra wotie yɛn ya nyame tumi bia no yɛ dene ɛbɛbɔ awura mu na ɔkyena nsɛnkyɛne bɛsi answer did you me debe na wie kra me bom pa agu nsuo no so na me kire de nyame banfa nye na saa kwankire ni mu no Awurade be kasa ifa Osofo de nyame ye no enwanwa na de nyame ye bia no onam na sofo so na eye enti de ha wo bia no uchi benyen na oni ye bo mpuni ye hia ho na be hu sa magane magazu hia na ne hu amaga wo nyame tumi gusu ya nwadwuma na ba bibia wa bra bo akwakodu bia no me pese me hye onkura se nyame ti ase de hia so benya Awurade mu gidie na utu anamon so a Awurade be kasa de ebetimi aka no na de kasa me ka adanse ekoso da Osofo eye bebre ye doso Odifo ode odoroma adanse de mami emu mienu pe mienu pe na me ba Osofo yima so Osofo James so adanse na esisi ho no wodi ase obi ho no wodi nipa no begina ho obi ho no na ma radio so da wontumi nka but mu de mu na nyame nam mo so a waye ma na sie enti we de Odifo wankasa wo hey mami mu mienu yo Osofo wake de medase minim me ba bi e friend say mahu na yere e friend say Alice omote inkrakai asese wakwan so ba bi na oba be di adanse e mere bi atwam be say 5 years ni da Alice no ekwa afuom nti afuo kwan so na otis aboa bi ewura na sum aboa ni wura na sum no ode America Kofodua Central Hospital omo wo shi na sum nyina so meyi aboa no ye aboa na ntimi empie ana obi kire omo se omo doctor no refer omo se onko kolebu di kolebu na odi hu abobo ye hu ahobo na obi ka King's Prayer Ministry obi di hu ada se kire se oni Odifo dread bi ene na sofo e wo mountains na onko no kwa na suna ye ne ya ne aboa na hye na sunu nyina no ade ne be firi ho akọ ampania pa radio se eyoyo na otu anamon bae na obae no nyame fa ye so ye hira ye maye mo no akoto oil bae Osofo Abade won se yenso yento oil yento nsuo but nsuo ne oil ye monto oil yento oil monto nsuo okay ba edwuma di bia ye bia de oil ne nsuo su na ye na de ye be ye bia be ma wa akoto aba nti rekoto sa oil ne bae no ye bompa egusu na meka chere so onfa kofi no kwa baby aboa ni wura na sum no onfa oyi ni ngu the opposite ear no na aboa ne bepie ebia so hye benkum a onfa ngu nifa okay enti no ewre ko fie no ma ne kunu eye ne sa pepepe ode oyi ni gu na sum less than 2 minutes na Osofo Kwame ampani ampa na aboa bi a efre ne se bi aboa no ye ewo no na aboa no apie afi na sum na opie fi na sum na nu ati na homa black esa aboa ne to na pane esa aboa ne to eto from life amom de ni nyina be kire o asore e ya dance big time crowd na nu ati no ewreda na so ye ne ye nyina aso no be si ye ne ambebie sa wura yi so no ne okura trat more than 9 years ye bompa ye man chira nso suma no that month no ma take seed and America so ne okuna wo miensa nyame adom kola ne nyina so eda so tiase nka dance ne de edoso na adanse ba ko a oba kings obi adi hu adanse a edi hini kase pa ye se ma me bi fi manfin aba asore se manfin de na ye kire ha ya ba ku ne mu kakra obesan yi Osofo James akro la kwano akọ ende mu wa okase oba yin apon ba manfin de kire ha ya na mama ni ba asore no through prophecy time na me catch and say mama me boni din because wo ba be friend Kofi na Kofi no sunsum wiase me hu se de obi a cheche se on sen ne ho e wo dem na onwu na wo kwa catch Kofi ni se omra ti mama ni kwa catch Kofi no all right there but me catch mama ni se so catch Kofi no wa ma on pe ba bi fufuro de be kwa nyame adom wo se de be a de e share to betimi free ne so because me hu se
Kofi na ma less than 3 days. Obese ne ho wode mawu. Okache Kofi no, esa so boni for na sisi na so nti no, wamba. Then Obando Koka said the following day in the night at the Ebeti BM no. Omoko then a branch that say no. Odifo Tobo. Assembly si o manfin. Na o maame ne bampa bo Kings prayer fellowship. Ne wo Abiriw hayi. Mo hia ukuada. Anyame adom o kina mo ba be hia. Wo kina nonkron na etumi ahia wo ho. Na wo si obi fi manfin baaye. Manfin ni fie. Ana nyame enam so kozi hotel champion kozi ridge hono mo ana nyame nam so ka che ne said ne bab abrantie bi me bo abrantie ne din ubo ne din yo se wo ma ho kra no a won pampa bo bi ano odin na won kọ ana won so wa ma me ka say wa ma there within 3 days time you said you also send who because I know my shit to nsum okay enti third day ko du ye no na wawu o send who Ose no e woda mu. Wow. Enti we nyina ya de nyame nam wo so. Life Osofo. Oye wo Abiriw hayi Akuapem. Asama make obi ofi ma fi bia beti ho asem. E wo ma fi krodium. As Odifo che se wo nton nsuo. Dabi. Wo nton oyire. Empare ye kura. Ana wonye ntwama so ho. Dabi. Wow. Odifo adom kroji na ye adwuma. Nyame akasa na adom kroji na ye adwuma. Aduma fini kekan bia ne ho ena nyamedi nam yeso ye na adwuma enje se o kire obi o wo haw bia Osofo yima o kire obi o haw no kire obi o haw amane problem bia nia yes kranko okay na wachi na wunya ano muaye no o kire hia Odifo Edward ene na Osofo o Kings prayer ministry na onyankopon enam papa so be yes century ne ho adwuma Osofo unim century miracle ba ko esi wo Kings a ya dwen ho ayente ase young lady bia na ne mama fie du krom but na mama stay wa Accra lady no South Africa Johannesburg na mama no ho na friend if South Africa say ne ba no yare a serious a ye na ko hospital wawu enti no ye de ne ba na mama no wo South Africa ne ba no wo South Africa na mama no wo Accra okay na mama no so oba Kings okay into your friend is saying ba na yali serious ye de na ko hospital a omode no ko ye no abrofo ni say anye yie enti no omode na de wawu okay enti unu say abrofo ni amade ye de ne cold room enti omo friend mama na mama say what ne ba no gidi say ne ba ne nwuye enti omode omo man 5 minutes ena mama ni frɛ papa Odifo ena o catch on Odifo say woman me ma 2 minutes me bomb pie bi me bomb pie ni wi a frɛ oba no ye be catch o say oba no onwuye ena papa bomb pie yes Osofo ye bomb pie just 2 minutes ena mama ni frɛ back South Africa omo frɛ na nipa na yesi wawu na o da structure so no na afi de ofiase ekane praise God okekane nan okekane sa enti afi abrofo nji omo say na then e koso yi because omo detect I check bibia say abayo na ewu but after 5 or 2 minutes prayers no so lady ne come back to life and eyi omo wa enti abrofo no man nduru a and omo discharge na 1 week and otwa ticket and oba Ghana obaye and oba sole e wo Abiriw Akuapem Kings prayer ministry and obedi dance live testimony me no e kan ti onyankopon enam papa so eye nsentwereni omo awuwu omo hodom so omo amane dom so omo pay passport omo pay visa omo pay akwantuo papa nsentwereni miracle there is uncountable na wa ohobi da so ni amane bi da so no me kanfo Kings prayer ministry e dey amount say ochina yehia ba bia wo biala papa yehia nkrofo fi Kumase ebi fi Takoradi ebi fi Cape Coast ebi fi Koforidua enkran Ghana afana nyina di America eba na ye bomb paye edim paye the whole Akuapem every Wednesday in paibo bia enkoso gise Abiriw Akuapem onyankopom enam ne maso eye nsentwerene ni awanwadwuma Osofo bre no amuhia wo Kings no bre ben Osofo Wednesday bia 9:30 non krone fa up to 2 a.m. 2 p.m. no me no okay and akwese that dey anso ye
7 a.m. 7 no nonson up to 10 a.m. kopima ye nondu yo anopa no a enti o chenya me adom a na se Kristo ama na dwi a wo chena nonkro ne fa anopa no Osofo eje dam dindinde anopa no eje tuato kopima se no mi bebo Osofo James ono so yo meka enade mu preach next week na mbo preach enade ye dia dance yo Awurade aye yeah Osofo mo so chama be da se nyame hira pa na ye ka ensenkyerene a awiemre nyame na Odifo so ya eye hu na eye wanwa ataso metumi transe ya medwina de no wa mente ase se nyame amfa fi soro amawa untumi nye da because ye ne mami bia wire diabetes almost 30 years every day bia opane Okropon ya every day bia opane Osofo next week Opare ye ba ye de ne beba mo ba mo fa ne mra na no ankasa bi na eye na hebe we kura ene ye ba record no ne abebo so what I said diabetes for 30 years okay just every day bia opane se wan opane a ontumi ntanase okay ana oba sorry ana obi hye nyame difo na nyame difo ka che se onko no nkoto nsuo na ne aye wanwane se nsuo no oba ensi ho okay oba koto aba sa koto nsuo ne ba na bo hyira so ama wo na sa wonnom na wo digidie ta ya kire a ensanche ne esi ete mame ne ba ye no ana papa ka kire ne se onko no nkoto nsuo dokoto nsuo ne ba ye no e no hyira so ma no e na onom ye ebisi enne diabetes a wired for 30 years no ema biem ye na wo hwe ensankyerene ne awanwade a onyame ena Odifo so eye King's Prayer Ministry a eye hun eye wanwa et ochina empire ebedwa onyame onyam be kese onyame tumi be kese et wa wo haw bi wa wo amane bi wa wo dadwene bi wa niam bi hye wo so wa wo da no obi ne wa ba beda bo modia so ochina no obetu na ma King's Prayer Ministry na so oba wa be hye nyame Difo obi no abeda ontu ahwe ma yes so that's very dangerous adanse ba ko bi wo mami bia ye share won kran anytime bia obeda bia just odidi wonda ye mu wadidi sa almost 3 years every day bia odidi and obi eden no mama nyame Difo and nyame Difo ne hya sa one ne bompaye e bompaye manoa enne ameno kasei sa adidi na odidi wonda ne mu nyina no eto atwa amen a onyankopon ne nyam ayekese oni mo sa de ne koso no na ne kunu walande okay ne kunu sa de wo de mentumi ento obeja no ento obehye nyame Difo ne na Osofo no ene yesta se ne bompaye no onyame ne nyam ayekese papa de kura sa be fa ne yere no ekolande okay ento we na nyankopon ena Odifo so eye o King's Prayer Ministry okay Osofo ewiase no ade ben wa wonta mbu mo wo se na ade ne tefa wo hwe nsanchane pane a wanwade a onyame na Odifo so ya the whole Ghana obi biara onu ho a won go sase Odifo edwe ene na Osofo eto wo kira no ya to self obi biara so omomra na sa omoba onyame no nya be kese King's Prayer ministry for ene nan anwumre Odifo edwe ene na Osofo ena ye kagum tio ye kan ochina akropon a wo kura de won faka bia na se nonson akono wo boabo ho fifia na mu tren wakodu Abiriw sharp calf ni mu a wo de wudu ho na se onko hoda biso bia senfa na Odifo Edward na Osofo wo mo ye asore no obia ebe kyerɛw obi bia ebe kyerɛw na ochina anopa nonkro ne fa ko bi se no mienu ebebo ebe digi Odifo Osofo na se bi ka na memro Odifo so na fi yenko ene no memo Odifo abompaye ama nipa makuma bese 100 enya bo 945 you be mama Odifo no hwempaye wo yare bi da so o to ande aye nto obi okrase ya bomi ti osunsumu o di ase e mo Odifo abompaye ma sankrofo ni nyina mo amope visa passport ni ade obebompaye ma mo nyina Osofo na o ka bibi Osofo me da ase adanse ba ku bia akoso wasoro dem ho a ya dwunu wa yente ase Osofo yenim nkrofo beburu 50 no mo yare HIV
Yes. Oma ko hospital. Omo ba asori nyina omo kura mo report owo mo nsam. Doctors omo nya HIV. And onyamedifo ehire nsuo so ma sankrofo no. Sankrofo no nyina atiapo. Sankrofo nyina sa ko hospital bi mu no. Omo se emwa no afro mo mogya mu. Wow. Saa de we no wodwere ho awonte ase. Yes. Ana ensanchane wo we no wote ensanchane ase ayan ensanchane. Yeah. Okay. Ensanchane wote ase ayan ensanchane. Yeah. Ensanchane to me si wodwere ho awonte ase ene friend ensanchane. Anka Osofo obi a wire HIV. Now doctor say onko fie nko. Yeah. Na wabanyamedifo ho. Na wo hire nso so ama. Okay. Na wanom. Okay. Enso na nyese bia esene mpa ho. Ana se saso dem ho bio. Na bibia ngum. Dabi o. Emfa si kire ngum se o de. Kasa koto nso ne ba. Nso be de kakra ntie de si kire ngum. Dabi. Okay. Okay. Omo wan kasa koto nso ne ba. Na wo hira so ba so dem ho a. Na se wo de giye no ma. Na nsenchane asi. We no wo trasa wo dwere ho a. Se nyame amfa soro amma nyamedifo a. Ontumi ye. Osofo yima fa number no tudwa na yenkwa. Osofo opese woni onyamedifo kase edi nkomo ekasa eka wasam kire na ode ukọ awurade ani awo paibom 0244 74 0244 74 28 03 0244 siwesu bio 0244 74 28 03 ana 0201 94 33 17. Yeah. Osofo my etisu bio 0244 yeah 74 28 03 0244 74 28 03 and 0201 94 33 17 0201 94 33 17 Osofo afi tobo ase nama obi direction ya fa se nipa ni fi koforudua yo ana oba man direction no mesi ewo ye King's privilege Sofo se obi ba ochena anopa mpaibo yi a na ofi kumase nkokọ enyinam abedu kofodua station a omu se Akuapem station odu Akuapem station onfa Abiriw ka Abiriw ontie na onkofa aburi e betwam enye Abiriw yo Abiriw Akuapem na onfa Abiriw ka onsi onka kire mate ana driver so besi wo Abiriw ka evening on onya si wo ka ma omusa se King's prayer ministry Odifo Edward Mpaibo no the whole Akuapem ochena ho na Mpaibo kase ekoso odonya si abofra ketekete kurampo no omusa ne se o King's prayer ministry ana Odifo Edward Sofo ene wo se yen kanyame asem ba ya bai de wo kan Luke chapter 16 yeah verse 20 down was verse 20 Bible say papa bi wo ho na your friend Lazarus any osikanin was say I will not die like Lazarus but I will pray like Jabez papa when na Lazarus oye onbia ka say na brabo etene oyobia oye good oyo Christoni nanso na ni problem say na ho akere no Bible say odidi osikanin na yase aduane mporo no papa ye point ye gira so aduane kwa wonya ndi o ya prugu form kwa wonya ni nanso osikanin na edia na Lazarus enam osikanin poase papa na brabo a Lazarus boy ye de na ye tinu but ade ba ko a point a ye pese ejina so ne say Bible say osikanin no so ewuye na Lazarus ewuye na Bible say osikanin no ekopie awo bonsam jam na Lazarus ekopie awo Abraham kokomu na ensam bia esi wo ho ene nkomo bia omudi wo ho Bible say ohiani no a wo Abraham kokomu no ohun osikanin se ogina chirichiri na osikanin so hu Lazarus se otale Abraham kokomu na Bible say osikanin no ka kire Abraham say won suma Lazarus na omra sase so na omeka kire na busuafo se obre Jesus obre tiu iti say so for one ma oni amne amompaye obebre na awo soro so sankobre papa ewum say no skani no awo bonsam jamu de but still no he sees Lazarus as a servant na osikani no awo bonsam jamu but osha heaven osha soro word ma ohun Lazarus na wakọ heaven no so yakwa obeti enya sika so na yakwa oh yes enti ose oba yakwa amayare oba yakwa amadaye boni papa enti na papa so Bible say
osikani no ka kire Abraham se suma Lazarus no nkwa sase so no nkɔ ka kire me nuanum bi wɔ hɔ na asɛm Abraham ka kire se ye wo Odifo te se Odifo Edward no yes asɔfo mpanyifo te se asɔfo James no e wa sase so mo ka nyame asɛm papa so the issue is na abra Lazarus wɔ hɔ na sankrofo nyina wɔ hɔ but Lazarus antumi anye bibi amfa ne situation ho Lazarus antumi anya hwe wantumi anya hwe na Lazarus e wo tumi se na nka obɛbɔ mpaye change ne situation ansa na wawu Osofo obi di ne ho saa na wawu papa obi di ne ho saa adwuma yi enkoye wo de ho etim papa inti o say I will not die like Lazarus but I will pray like Jabez into ochina sa Jabez mpai no ebe ya adwuma ebe course of King's Prayer Ministry enya samketowa Osofo empire ezeta odi ohia wu yes papa yes no e na hɔ kwa papa Methodist mountain you do your Methodist penyipa me ko Atwa mountains na ye kwa ko bompaye ye ni Odifo ni Osofo kwa ko bompaye na ye fo be pono na mama Abiriw bi a wadi 90 years ati Atwa papa or fo be po wow be po mpanyfo ntumimfo na Methodist Osofo panyi bi say mama na wo age a wadui adden den kura na wo pe wo say papa Osofo me manti o me manti okay mandachi okay papa brina wiase ekono mentena se yes Osofo hu say ebi a wo de wa ba obra wie na o man so e wasi wo dan wie wato o kan wie na o man so mame no ehwe situation na ma no komu no wo say me na wo da bebre a ne ma be fa wase papa wo say me na o mame no ankobetumi atena fie o Osofo ankobetumi atena fie ada adwene ne ho na so ne mada chinti no ne mada da chinti wo fere be po no wo bada achi ebetuma ye wo kunkura da achi watena adwuma mu ache promotion bi ama wo de ase wa kuro obi ka ye hanom ye say kura nkrofo ka sa minimum bi a wato we campaign am obi twice wo de wo da su kura nkrofo de ochira bra ye bo hu nyame difo okay papa situation we ya Jabez so hu ne ho wo say na Jabez awanimonyam awoni nuanum nanso nyema nyina ye basa be Jabez ani ba ne ho so na obompaye wo say awurade so be tie mi sufre no asesa me shebra na Bible say Onyankopon tie Jabez sufre ane ana you fei baby a wo bia na wo tie Odifo Edward na Osofo ye hye nkom to so say awurade won se o shebre o how na wo na mu no amanye na wo na mu no osu na wo na mu papa adwuma na wo you can do something about it men na sole na ye mompaye ye sumu awurade so ye ni awurade ntintam God will change your destiny amen nyame na ye so ye friend destiny changer God papa enede ya me preach oh enede ya wuka Jabez Emmanuel brain yes Jabez un situation no Osofo one trans papa sorry ye obi a un situation my God anumre so obi tie ye na Jesus o cha on sorry no umbre King's Prayer Ministry Jesus e ko na mpabo kese be ko so my God o ko de nyamedifo betra pon kofita so Jesus aya mo wadwuma aye sunsun dwuma ya to se fo obi biara na o chira ampaya ebedwa Odifo me o nyame no nyame kese Odifo me so person kasa Odifo kasa Odifo de wo mo se mama kini nyina wano na amanfo eya de wo se anytime bia bibi ha wo no wo na wasa wo sorry anytime bia bibi ha wo na wasa wo sorry okay wo na wasa wo sorry awasa mo wani ba ho so se te bia me wo mu yi me no me mpe yes okay na se wo mpe de a na wasa wutu ho na mo yes ya setina na yo mu no obi wo wa o problem but one sorry obi an sorry ma yo I say eniji wo we wa kasa wa mo wani anje obi ni baji ma wo enti wa kasa da wo se hu se me akosua me kofi yo te bia me wo mu no me mani anje ho ahokyere da me sui mani anje ho Jesus enti ya wo se me sorry yes na sorry na wo be sorry no ene wo mpaya wo be bo ana wo be di America baba dwane Odifo de na Osofo mpai bo yes na ye de mpai bo ta wachi na ne ba ko obi te to da bia ne ma bi wo bon kwa obetimi aye ato da bi so wo hia powerful hand bi a no ye de ne wo hia mabasa bi a no ye de ne na timi aboa wo na timi yiwa free sa nkondua na se enti ne ye se na nwumre se wa otimi hu se wo situation bi mu a enye na kutia na se mo abrabo aye basa na hu abrabo anu a
wo yɛ adwuma bi enye yie odo sa so sika sika bi mo na firi wo nsa obi na be promise no wo disappoint wo akwantu da wo say ba ntimi maso a ye sha wo say wo de to anamo na bra na nyame na wo kings na ofa ye so ye nsenchere no say nyame na be mo wadanse die je Awurade Nyankopɔn di say o kira ba bibia wo ti ye ni wo bia say wo tu anamo aba na odu gidie bebo ye gidie mu na ye bom paya Israel nyame titi Nyankopɔn ti ase a odi Israel for nanti ye na wo ma woni mu angu ase no sai nyame na abema na basa abere kese wo so na wonso a na nipa nyina ampa wo nya hwe no wonso obi a na adwe se wo de oso ni faso no Awurade o hira no Awurade o hyebre tesafo no obetesa wo hyebre obema datu obi ato abrabo so Awurade ba sesa wo nipa nyina bi ta o na ba ne sai na wa bedi ana say owura Jesus a wonim no no na adom ade na adom Odifo de na Osofo na wo so di gidi abebata wo gidi no saa owura no ana atesa wo saa bia wo bia ye hye wo nkura say tuana mana bra atete nyame no ogusu ya wo adwuma ogusu kasa ogusu ya nsankyerene empa ne babi biara wa bra bora kwakodu empa wo de nipa aka sa wo de wuntimi nyehwe wo de wo ba wiase saa wo de wo ba nante mu saa ananwumre me hya wo say tuana bra ochina djumadi kase yase emenyi hu mfirim na nyame na yenim no obekasa de ama Jesus onyame enim no bekasa de ama yentie wei na yemra ye ba What kind of book of Psalm 91 verses 11 now? For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Which they say we embrace capriccio for you to for any ambre. It will hear Yamia Kwa Yamidi for Assembly Yamingosra a one so. King's Prayer Ministry a what Abiriw Akuapem, our Osofo Penny, Prophet Adjei, and then Osofo Etano, and I made Tonsa Edia Frost, Assembly, Bomadiana and Yomon Cosum. Wednesday, and answer Uku Debiano, 10 a.m. Wokosi 2 p.m. Yeah, and Pibosom Stronko, Assembly. Bubu eye caprice for you matumfo nyuma on wahye kwasiada somsronko e hyase 7 a.m. ekosi 10 a.m. nakai so ubetimi afre King's Prayer Ministry we Abiriw our counseling line so apripiara office a wo ahihia bi mo e 0244742803 and 0244845805 0244845805 and 0244742803 kayo sa asoni ye King's Prayer Ministry a Prophet Adjei Edano and then Osofo Tonsa Edifo say we remember there as a Soma and Paibo Aya Wakode Shia Prophet Adjei aka the Humble Lion and then Osofo Nyamia Kwe and Nam and Paiboso Ebebo Ametumia Jumwefim King's Prayer Ministry expect to experience series of victory Kayo sa Uka King's Prayer Ministry I say expect nothing but experience series of victories and Kudimudia Potrino Ayawo de dada. I was for hired your crew and so cheap about I said, I saw Tinkunyam, Odifo Edward, the humble lion, or Name Osofo, the fireman, and I feel the revivalist. Womanina, Ohanuma, Yamiadmo, Wachina Uko, Wachago, Dondaso, Ejetiato. What was of Ima, Amame, a revelation be, or Sinaka, Papa and Lazarus, obet me be after situation, no, Papa. Nanka obetumi bibi wotwen yamo wo be fa no I say wo anointing na wo jan lord kwam se ka mabo akabetumi ahwiri o so jan o papa na he o be going through soon and it ye bibi for situation no ye bibi for situation no and Osofo Edward and na sorry mpanyi for and Osofo gugudam se wo kina nyame ya adomo a non kro ne fa pe na ukoda som no ahya ase enti wo fi eye manfe eye Abiriw Agomeda Abiriw somenya Abiriw Akuapem Abiriw Osofo Imam ati ase du kwada dia Bible no ba ko pe eno ano no chano pa non kron ane fa grind kopem se no mienu bebo Osofo se Yakopon asem se edubra yehia no na wan sankra wonan obehira wo o se edubra yehia no Yakopon na wan sankra wonan obehia wo ana fe kwasie da som nonson kopem nondu kwasie da ya yin asore bia ko yanko kiribantria ya yanko kakawi adwa asore was Kings brabi ona bodan botwe papa ne fie achipe bi so bia obia ebechero kama din atwa konkan Odifo
A brother now trans counseling, Meteo, Casadim said, trans counseling. Love your dassy. Yeah, Wednesday na Opare. Yes, I tenasi. It will be awesome. Emma, minima Osofo saying Jinemu. A empire no ye dinning. Edema Uniakono. Aha. Wednesday bia a poa. And a Sunday bia a pon we are. Yes, said you madin pepe. Na to be ba maybe just can be we say baby home ko be ma dami aba se kura e do so na de aba omo ne ma dami aba but ye hodie ye nyesa nemu ye pon wi a ye ba yehye nkonwa no okay omo tena so a edu so a na waba edu so a na waba after canceling no so no any Osofo say ginam e bom paye e de tie cancel na chi de mawo ye koso no okay and Osofo yima we de mfa number no tudwa bi na fe Osofo James e be hu mpaye so Odifo ka say da bi Odifo be hu mpaye no enti for number no tudwa no Osofo James e ma direction no na Odifo mo mpaye ma wo mo a esa nsuo no kura ye no na fe ye mra mebue line no ntum wahu no bia wo ha bia problem bia pe direction bia no na mama no ye ko dey boy Osofo baby will be a person who yami D4 kesi e kasa din koma 0244 74 28 03 0244 74 28 03 and 0201 94 33 17 Osofo James my direction no chama answer na my direction no adanse ba ku bi wo hono ma na manka me mfre ya okay and ye kan yenim abrantie bi na wa bodam e wo ebrede okay miami krom wa wo krom miami krom ebrede mete sa case yedim koso gu ne nsa na watetem yedim gu na anya ne aya mo jeje sika ko ne pane no and the way on to me announcement information center jeje sika mo famro dan kra me tua bi so for be ye ono tua bi yedim koso gu ne nsa na watetem okay yedim gu ne na wa woso de ho na watetem ana yede ne bro nyamedifo ensuo yi awo ana ohire ensuo so ma no ene ma de kaka ama onom ye Osofo onum nsuo no wie no na dambo na ateko na nsuo no bibi nim hwe nim o ensuo no on sa nyame fro obi a odi bibi kire no yes ete nyame kopon fro nyame fro obi a odi bibi kire no yeah me Osofo pejisa na me nyame topic o nyame fro obi a Ofre Moses odi bibi kire no ode poma kire ofre David odi bibi kire no yes ofre Samson odi bibi kire no yes ofre Yesu Kristo odi bibi kire no yeah ete nyame fre ne difo eduede no nyame di nsuo na kire no okay na nsuo no so na yese bia esinifi o oma wankasa koto nsuo ne ba eno ne ba hu se adom e wo pa ne so eno ne ba hu se enkosra e wo pa ne so Osofo ena yedi nsuo ma obi a wabɔ dam no na dabo na teko eye nsenchene a wodworo ho a wonte ase Jesus when na ekoso e King's Prayer Ministry okay yes eto ochena no eye Abiriw baby biara wo free a wo ba biara eye Abiriw kevu no mo a wo de wo si a wo so pe King's Prayer Ministry obiara wo beba na wo ban so a wo ba hu se Nyankopɔn enam ne nkorofo so eye adwuma Osofo na mo mpɛ nkorofo bi nyina ho se bi a King's Prayer Fellowship for ashes ni omo hyenta de se omo gina kwan sisi ade one hwepe no bi di wo ya program ya se bo betu time yi wo bi so fa no ho adwen se okay o tena me so me so be ka se Odifo why di o tena no e betu sa na mo okay ti o tena udu wo no mo a next week no e mam ashes no badge ne ntade ombobo ne ade omo hye na ya omo gina careful nim ti udu wo no mo bi se asha we no de wako Kings wo na ya kama obi anfo anko hye na adwa and say the ba wan hu you part say a reserve prayer so for Jesus can ask them so adwem bon say reserve prayer e ko no ka wa pra Odifo humpaye na fe yemfa line ni 0551 e studio 1 ni 0551 abetu for Odifo see a no abompaye ma otie wo ha bi da so amani bi da so wo open pie bo Odifo say friend see a no more pie ma ahun abebo empire ma nsuo na ofa no na fi what me friend no na abo empire so the amount 0551 66 77 55 0551 66 77 55 0551 66 77 55 and after 0270 191 971 0270 191 971 0205 818 74
and here studio lines no Odifo ne na sorry Osofo mpanyifo ha wo from sesi a be bon pa ma sesi a na mo Odifo be fi ase akasa no o ka se fansio ana sensuo ekura na mo mpa ma Odifo sabre bre na so be da was Osofo ye bon pa ye yes baby bia wo tie bia ne die mo da fa onsa tu nso no so na me no e bon pa ye awurade me nyankopon me bon pa ye da wase Jesus wa wo pa ye so ekasa utumi adom ade adom yen wa yare sa adom ade adom yen Yesu Kristo moja no adon baby biara nyame o ma wo biara emre wode won sa tu nso esui nyame da afuei nyame tu mfuei nyame won wani ei oso ne asase ya fuei esum ni ha nyankopon wei awurade kasa ma utumi embo wura nsue mu so bi yare na onum nsue ya ma yare na sintu so bi ya adwuma na nkoso a ode pete adwuma wu awurade ma adwuma na nkoso so bi abrabo ya basa no din so bi huru nanim na se odibi dware a awurade ma abrabo no ensiye e bompa ya pumbi mu ato a so bi de huru nanim a awurade ma pune mu ato na mbie bie besra won san kyerene awurade kasa inso akwa nkyere achi da utumi adi ma de yakan amra musa enya dansidie Yesu Kristo din mu na ya bompa yi enyina nka amen and see which me afro Odifo bro wo studio yi was 0551 6677 55 0551 6677 and after 0270 971 0270 and here studio line Odifo so ofiri ha no mo na okwa the number no enie Odifo edu da nkasa number no enie 0244 74 2803 0244 74 2803 Odifo number na nkasa no enti me sent to bio na wafre no ama akwankyere o piem ewo King's Prayer Fellowship wachina no nkron ene fa ebe dichi 0244 Odifo obi aba homa no so na yenko na mompa ema no na obeba obu akra obabedru kra na de ina tumi akonkan ede ama yenum yeah hello good evening mama if I told me ka say edu club o ka say free fa edu club e ba jo udi le say e be me Diana mama Diana hello Odifo edu do ha o ha obi fatu na nimu na omo ampa bom me te no radio no so no kan su bi on asa inte da me radio no so ya me sa da so na edu mi me bia na so da ne ho makọ bia bibi echu but say me san sha se ma bra bo mu ko yi mama jira so na Odifo bompa e fama wa hu na wo kyena osan akọ na kosom wai gidi ade nyina be yi Odifo anti Diana na wo awurade me bompa ye eda wase me gya wa ba wa ma me Diana awurade Yesu Kristo mojem awurade de ehye ne so edi ne nya biara ma emfiri ne so Jesus Lord enne ansa na de be kyene mo abofo ni ni srahwe yes God na awurade piano ti kobra na ye nyina ntimi bompa ye na chini fitumidie bi ase me bompa ye wa wu sakra nipa shabre no na wa wu shira na awurade shira wa ba wa ye mpa ebu ache awurade ade be kye no mane de twade hu foforo na awurade ye de kese Yesu Kristo dinimo na ya bompa ye amen ma me dan no che be hwe wani mo ai but you made me use no tena nyame yadema wo de no se de waka ne to cha fa bra wo ba me de be yade ama wai nyame nchira wo yo wo so betumi afre 0551667755 Odifo do ha 0551667755 Abiriw ya ohai betumi afre no na ye mai muso a eno so betumi afre no 0244 74 2803 0244 74 will be aba homa no siti yenko na Odifo hai ono so nyene de hello good evening hello yes I will I say eduko what your friend was saying from Gideon so yo Gideon Odifo how be that's all bomb pie mami Gideon didn't Odifo bomb pie ma I told me yare that's all bomb pie mami na me won to me
Joe, any agent, I swear, why? Odifo Mompai, why? Battery. I rather be born pie the Wakua Gideon Shawansa. Yes, Lord. Yade be a shadow so Jenny free as here. Yes. Never they seen a chick when a being and impumbi muato. Yes. I rather man didn't home. I will Yesu Christo did him. Amen. Amen. Gideon Yami had more time a yenshia, also Bapin, so to be Bramishla Swamo. And then rather talking myself for some more dancing the way, Yamichra. Battery, I'm a daddy. Bye. Wouldn't maybe a case war. The more party they need to Okay. And Odifo hey studio line ebe Juma 0551667755 with me friend no and afi enche na ebre no ko 0244 74 2803 0244 74 2803 and 0201 94 33 17 0201 94 33 17 and so for Odifo line no a obefa na obo mpaibo am akwanche wo kira and okira ukuada a day after a Valentine mpaibo ditch our King's Prayer Fellowship wo dey see Abiriw Akuapem kase enim na bi se opia se ukọ King's afrakra edo ebeko Odifo Mr. Tasembi wo num biwa odaroma sebia akwanche bi ho na bibia na wo dey atodwa Osofo kwa me da se said de na ye ka no o kire ye mpaibo da kase pa na o kira no de nyame tumi ano ye dene ena ebesane Yes. said de na Osofo James ka no anytime bi a wo ba urade anim no urade wade foforo a oye ma wo. Oh yes, Lord. Intino untimi nka se no a wo bom paye ntie na wo mmom paye. Ade a eye continuous. Yes. E was say wo bom paye no ukoso abo. Jesus. Intina ye ka bi say pray until something happen. Okay. Yes. Intino until say dia wo hwehwe no ubenya hu mu aye no untimi nka nche se wo bom paye. Empabo we ye mbom paye ka se ya bere. Yes. Da obeka se wo bere ne ye da na bia oturu nyakopo ato ne nsa afere wo. Na sese ye tia se rade nto ne nsa afere wo yidie. Na me hya wo se bra. Don me bia ye hia bia na ye no mbom paye. Na tumi na rade dia dom ye e wa wie mmedem no. Awurade be ma sa tumi no e bia so na be ya dance ye kese because me ka dance ye e koso omo ya rade fa ye so ma e kwantu e bie omo yade ya omo di omo asabi omo podam rade fa ye so e sa won yade omo yade fibroid diabetes asthma stroke e hye won so rade nam ye so e sa won yade a e doso ba wo na montu na wo betu no e na dia dance ye kese e be bere wo be bia wo bia de me ka nyina ne se tuana mana bela na nyame gusu aye na mo adwuma agwon adwuma ne ho ma wona wo gidi na wo tuana mo bela e be hwe wanim na Awurade a ohata sori onyina ni mfere wo so da Awurade nhyira ye nyina Amen. Yeah, Osofo also wasemo etwa to na afi ya me bitwa me muso a Osofo yeah ni asania ya papa aka no mpaibo de ye mo enyai na wiye mre no eye mpaibo me no ka say prayer hours ne asofo egu asodem a amobo mpaye fi studio a yenso ye ko ya de mpaibo ko gina mu sa up to ochena na ochena no awurade be ye nsantwene wa ohaw ne amane bi da wo so ye to nsafro bra na ye mo mpaye na awurade obetie yesu frɛ amen Osofo James Chairman. yeah But that's bebre nyame nhyira wo. Senia asofo mpanyifo ade kan aka no. Ochira no ampaya ebedwa. Onyakopa no nyam be kese. Okenka babala. Wo se twa se ne pa bompa da a omre. Enti mpabo de ye mbomre. Enti ochira no ye hwe ye nyina anim e wo King's Prayer Ministry. Na se utu anamo na so oba obohunu nyame nsa nyakopa no nyama ebede de wo so. Enti ochira no ye nyina ye ni kire King's Prayer Ministry. Ochira ye nyina ni kire ye King's Prayer Ministry wo Abiriw Akuapem ti wa wo kofodua awoba adukromfo eba epredefo eba asieso abonse na nabanyi asase kokko ekwamoso adenya apasare late manfitutu agomeda afemu amu aburuchire nso betumi afre Odifo na jete ono so abem na obeboa empaibo ne ade na de na timi akọ enkan edem Odifo ubetwa receive call no de no problem what I say ana ebnada bia nwumre wadidi awie wakọ afom aba wakọ edwa aba se ya asrema na obekọ se ba ko wa chire na obekọ wakọ aba no
ma fidie ne na aduokron enson okoma radio 97.1 Odifo Edward ene na asore mpanyi for Osofo yim Osofo James ebi abeka ho omni nyame asem ebebre ene de tutu anini o wote asem Odifo Osofo yim akan no o say last situation no anko betumi aye bibia fa ho o de sa na wawu o de sa Osofo mi na ham grass obi say ya asore for say my enkompa but me na mbisa matere so asore ben ba ko say bajo wona obegina ye nyina anam mama na nyakopo bisa akwahye ana se hia na yekọ se anyo obi na begina onam mama ode a sister brother ofa sumnyame kwa ho beto yes ode ase ye Nicodemus ye bi o se na ofa ase bra o ko shia Yesu weche bia for situation no emenku Osofo bompa ma na fi Osofo imasuma direction na fi ne for number no tudwa na ye sorry so Everybody yada wase. Amen. Udina no munyamo nka. Udina yeye nka. Yada wase wani awaye. Ensanchane a woman dead e wo ma abrabom. Everybody ye hyase no. Ye de udina hyase. Everybody wa boa ye. O ma bibia koso ye kama. Ye kanyina se yada wase. Abo mpa gya tiefu nyina hya wonsa. Wanu enyam anya kese. Everybody enkoso wo kyena ye be hia no. Enkosi wo kyena ma adanse de mmra. Yes God. Kaso wo wurade ye de ho ato so no. Wona waye. Enmo so modern bo na wotumi be ye. E wo Yesu dinum ne abo mpa ye. Adominity, amen. Osofo, my direction now. Send ya yegusu kano. Abiriw Akuapem. Baby a wobiala o OFORI dua nkoko Kumasi enyina mutafo baby a odi OFORI dua so pe Akuapem station. Wo hwe Abiriw Akuapem. Kano. Yeah, kano. Odo baba bisika che so be si wo Abiriw dambotwe. Yeah, Kevin wa yeah. Na obisa abofra keto akrampo a odo beba ofin kran so akọ Madina station atama station a so ba Abiriw ofatama station odu Abiriw Kevin no ma so besi ofo Madina so du Abiriw Kevin ma besi onya si wo Kevin ma so hwe yenwura MP honorable Dambotwe papa efie no achi ho no pe wa onya du wa wo se mpa bo gire mo de den aye bo mpa ye to nsanfro nyame baba bia obi abra na ye mo mpa ye na awurade Beshane hwanu nyam awaye yemre ana kwase dan so anopa nonson anopa nonson kopma ye nondu ewo King's Fellowship wa na mka ma asem za sore ba na school eka ho na se bibia tumi akonka wo de so obi kwa na yare a Odifo de ye mu bi yenim no asemo timo de mo de fane bra nyame enen munyam ani ne tumi Osofo eya kwai akasima no baako Thursday no mbochia mama no mo ana wancha mama obekọ na di Osofo na asa ne odika ka ya Thursday die wancha mama obekọ na chese enti me din chia kese edema me yere me dofo baako pe Mrs. Dan OFORI Adjei sana papa so ama no musunti first lady Rabi obeba beka obeba beka de no mama comedy ka ho de no ncha mama yeah Mrs. Dan OFORI Adjei ene mo friend nyina already nchira wo na wanyom kase Osofo James chairman mesu me chia my wife Mrs. Prince la Opare agudie me chia no pa nyame nchira masuda ibi na bebem nyame ti ase masuda Osofo me ka je anyure no ka kire me because me nsuda Osofo me nsuda da ndi akwamu de me kura me nsuda unso bi wo say akwamu do na nsuda me akwamu de me kura me nsuda but masuda bi awurade be mana bem eti agudie nsu me chia no Odifo Osofo oyire kokoro oh Jesus Christ oyire mo ferro hallelujah oh nyame abode ye efe Odifo odwom Osofo me da se enyume de nchia kese ma King's Prayer Ministry asori menyina esa chia ya sorry mpanifo instrumentalists ashes just say omo bo amadwade koso nyina edinchia achia nyina nyame adom Osofo ne nyina obia wade yire no so ye chia omo eyomo mpa ebone omo nchire anama yedu baby yedu yi baby omo obia no yire no ye chia mo yedinchia kese ye chia nyina na mesachia HBB the Chosen One Ventures. HBB the Chosen One Ventures. Ewo manfe kwan so. Omo ton konwa, kese omo konwa ne omo mattress ne ade de edemu before. Nti pe mattress a fa ehwa na ose oko. Na no wachi no me wife nso me danase. Oyerepa me dase. Oba Helena
Medasi papa. Baby talk madake for and your workers nina nyamisha munyina. Baby talk. I'm sure for King's privilege for now. So nyame adom na what you said ne besan edi ehia e wa fidie isu abio 9 ekopem 10 from 9 to 10 p.m. Na ade nyina tumi akokana mo ochina pa bon be kwaso e wa Abiriw Akuapem 0244 74 28 03 0244 74 28 03 and after 0201 94 33 17 ochina obeti Osofo enka Kings obeti enka kama Odifo and Osofo Emmanuel Osofo James omunyina bebom ayadwuma onyame be man nsa so fa ha no ko sanso betimi aye ho bibi ye ne ansa na kachi ede mamidi ede kwa me henda commented for nyina mrant and D-boy raised to the power 1 work still in progress. Credential not ten much. Best day shebio. Bye bye. Nyame shall come, you wrote me off, I got